Mesdames, Messieurs, assalamu alaikum. Nous sommes avec Fatou à Conakry. Maintenant où j'enregistre cette émission avec elle. Aray bon makko ina di muka block ni fi opérewol bobo. Alhamdulillah rabbil alamina ko addinen on fi situation kanim Fatou. On dit alhamdulillah. Parce que déjà nous avons versement donc l'enfant se trouve maintenant au bloc. Aray côté de la région la info et Fatou lay jam. Ouais fi. Bon mama de timo ka. Ina yi muka block nani. Ka block pena mo ko bena am sina ka block. Ya bi ka ko nangi ko bobo. Yalla hay fi no tiel Kan je kita semua ya. Wawa ya bismillah kay. Negara ngapu. Yang tadi yang bil. Yang tadi yang Allah kala yo bon Allah kaidan. Tan jurbi Allah be. Yang tadi ke on fo jul ben. Yang tadi ke Allah kaidan mon jawde mon Allah ko ko fala don. Yang tike buy njaram. Barka. Barka buy. Dan no menen do awu cutude me yamamu. Wonda wo ko needi teddungal. Ko needi teddungal. Ko sono mari needi ko yewo o heba nene goto. Zikko ayngal kade ko hebuma ko ka. Ayngal kade ko hebuma ko. Modi ma dugi accima. Fayima ngay goto arani. Allah yobo, Allah yobo. Allah yobo. Et mesdames, messieurs, Fatou m'apprend encore que son mari a pris la moto à la maison. Quand ça est modi ma eti moto ngad. Fano kon adda ko labtan ware do opere ko ngo be getti ko be wobi joni ko mo bolle. Mayno ko ko wona ta fopata moto no gar ko no ko fu. Comme je be sabi jene. Sabi on tala getti de marje ko dum ko dombe be fobbe tabi sabi ko ne almande to be getti sabi jene. Sai moto. Ko mbono be joni moto runo. Ko goddo goddo joni woyo gollir moto. Kona buda namela opere gollo. Kamar ko opere. Idani no on tigi. Nyanda muso. Nyanda. Kono sai humpiti dano. Ene do ko ni mor makko he habbe ton. Habbe na singa fe. Ene mabbe o bi jogda moto o ene makko famu don ene ngado. Kono andi da ko jogi ci moto. Ko kanko no la ko mota geti ni mor angon jonni. Ono dilano ko labutan. Oyno ma hondu. Oyno wo mota geti moto jonni mo. Wo ka kam sono tata wo golle go moto. Kuno do mo ni do ni mor makko. Andam. Wogo moni on seede an wendi yo moto. Kono modi ma ta yaltide moto nga suda nganda. Na jatti moto on jungo ame. Hande non ko hondo fondo da Fatou. Nani miru wangal no dani? Dani. Kusuka mu honto mu mamu ngamu kama fulawa. Ko do ye. Ko wondo do. Ko wondo mam. E Fatou nene. Taw spena mali o moto kadi. Ko kangal non. Nono lani ngani ko laptano yeti. Ano wata mari ko laptano bo andara. Kan do ko kan sekyan. Nyono kono itirta moto. Kamu sare kon hatna ne fop no moto angon to kat. Hakila ne fop no moto ro. No moto ro no wona ali taw. Yo Allah faabuma. Eppa Fatou nene eppa da iti. Fatou. Tabi getti sa moto ton kono mi gerrata. Hinno fi bo ma onda. Na hinni fi bo. Yalla hette jamu. Amen ha undika. Ha hette jamu e andu wadani. Ono sekono ndari gonne mara o hetto na fi am. Sekono ndari gon o hetto. Met ko bi joni modi ma moto runo. Kana min jonni be. Amana woni mi me mata na menen ko me way me so ni ma moto. Sa delfi ha me timoto ma be yaltini. Ana woni do be te faari be je bari Fatou modi ma doga ma. Alhamdulillah.
ko Allah moƴƴi yo Allah hisine ani bon ye